Om Swastiastu, Kakyang Dalang Sani dahat wangyang titiang Rajeng Rahayu kewentanane nyangre warse anyar kalih tali 13 tur maning Rahajeng kecunduk iriki ring selo peseraman suara santi ambar dahat dengan ngayu bagio pisan manah titiang side raris kecunduk ngerumah ketang pesawitran pesemetonan iriki tiastu lantarannya saking ambar dewaran dahat dengan ngayu bagio pisan inggih nugrayan titiang jadi nunas karya niki jadi pacang ngaturang temang sakit mau iriki genah titiang mapauro tunas wecana malih pos-pos jagi pacang mecikang turmaning mice yang pitekat indik temang sane katur sinah makwe kekiranganipun kade sapunika jagi kawitin titiang Om Swastiastu. Sang para sujana inggih para pabrik sareng sami puniki titiang kakelang ngatur ngunengayang nampi sana keposa oleh Aji Dewa wau Om Swastiastu maka panganjali umat mangdentan puniki keni bersanga ring itu sayang sastra manjeng ring sang marga sujana sang sampun waget ring lagi sastra ide sang marga sulinggi sang Dwi Jati sane sampun waget ring bacakan sastra agama Hindu ampurayang jika titiang ratu inggih duaning wenten samaraga Dwi Jati samaraga Resi Agung taler sane sampun puniki waget ing pacakan sastra tamu ampurayang bisa ditiang redu srado mawe kesamo suama kedewasa ruh pranidan karahma mucu sarua pape biah pala ye suwa sadesiwa mangdeledang ratu mapaice puniki pengaksamu pesamu sikian di tiang ratu serdo kisang mereka tamat dalam lu sila nih sana kering kau di mana dulu pantan waruhing sa
laksana sekadi aturan di tiang wau di tiang wantah manusia sani meruwe panjang mau bude badan sani bentuk karyan yang liayar ini sani merupakan dua bini de mawinan sami tuna jadi tiang artu kodon sedano Aduh, sampun mengukring lontar tatwa masih awak tu sama lawan awak wong len sama lawan awak tu mawinan ten wenten nak teguhan ringkum ini dua ning sami padah dua ning sampun padah puniki samian saling hormat menghormati sareng sami berdasar antuk kerang keri dari seperti paktur lagi ngormatin anak siosan